and I'm from Karavi. And Mirchi FM, it's hot. Mirchi FM, it's hot. Ni sambul binaka. Se kwe ungona pakaleleka ni nonda itutu kwe na mbungi ndindai. Laura ni tumbutiko na kisi ni dengue fever ethingomitiko ena waswase loma wakakina ena rani nonda panua. Wareta katiko na itukutuku ngo na tambana nimbula. Kumuni mai ni tukutuku salamureti ngaendo na ribote kambiuta bata na ministry. Yasa tomana tiko na tambana nimbula na nonda to bandindike kasaswali tiko kina na ibakasala mendana yanda nrebaki kangarauna na nonda mbula mai na tumbuni kisi ni dengue. Sarili suba na tambani obisa na nondo to bengarabi ena nonda ngoni sala merawani bagalelite kikina na kenando bamberai na beito soyaki. Kaya ACP Abdul Khan nindeiti ko na nondra na ndautiko na ibagaleslesi ena sono tolo ni ngoni sala merayan raba na beito soyaki. Ena kena bagarutegi unabuli kaya ACP Khan nirto na reida na tikinongo bambimbi na beito soyaki ena matakalilai. Tukun ni sa tiko talanga so na misini kana bibu ke kibeira na ibagalislesi. Vesi ko na nonda ililu ni mate ni tu borenge mbani marama kina kemba ni mate ibalu ni Australia katoka na wabu embakana elekutu mbua. Aba salataki o mbani marama ena buku ni dakadaka e tauri bagatiko na mate ibalu ni Australia ena bebonua e rabalengai e bonua lebu. Ngoe okakina na kena bagarutaki na waini ngunu sabsaba kina kena tomani na dakadaka ni bagadoko. Na lori ni wai e bagarutaka na mata iwal no Australia e sabi bataya kaoti e ona na rau bit songa bulundul na lita na wai kina bebonua e rabagalengai. Kinang gito, sa may seba na sasanga ni archery Fiji e nanonoto na sanga endo nanonoto itutu kina soto-sota ni Olympic Games. Goe salam ruti ngana kaya na may pandaroi na soto-sota ni Continental Qualifying Tournament kandondo me may weduri e nanonda banua. Ierto sana pa nui sartunga kina pakatulawa may na matambosi ni Olympic se timidaba may na Oceania e nandingitaki kinangito levo ni Olympic. Kao George Fong na presidente ni Archery Fiji ni puna na pakandaroy ni sotsota na nonraw pakasuka may na pakaitabi na timi ni Australia kay New Zealandi. May dabikir na pakaleleka ni nonda itukutuku na kaya na ikuri e rano na saman stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM. Ni bagading vanaka. Hi, I'm Ini from Raki Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.